Eka nongere mbasuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ikaze muri gahunda z'amakuru yacu. Itangazo risohoye n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB Rwanda Investigation Bureau. General Kayumba Nyamwasa yahoze mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda mbere yuko aza gukatirwa n'inkiko za gisirikare, ariko kandi yari yamaze guhungira mu gihugu cya Afurika y'Epfo. N'ubu ni hakiri afite umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda yitwa RNC, Rwanda National Congress. Hanyuma rero uyu mugabo yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde, yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi General Kayumba Nyamwasa byinshi yagiye aregwa mu bihe bitandukanye. Yagiye kandi akomeza umugambi wo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda mbere ku bitero bya grenade byabaga mu Rwanda muri 2010, na nyuma yaho gato mu bice mu twa P5 bivuga ko ufitanye imikoranire na RNC. Hari ibitero byagiye bigabwa ku butaka bw'u Rwanda mu bice bitandukanye, amajyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Musonze, iburengerazuba n'ahandi hirya no hino. Hanyuma rero mu yandi makuru ngiye kugaruka mu buryo bw'incamake, ndaza kubabwira ko ambasaderi wa Amerika muri Afurika y'Epfo yahamagajwe kubera imbwirwaruhame yavuze inenga ubutegetsi. Iran yarasiye ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli hafi ya Iraq. Nta mvura idahita abanapisikopi bo mu Rwanda n'Uburundi kwifungwa ry'imipaka mu rusange. Hanyuma rero hamwe n'andi makuru y'ingenzi, reka mpere kuri amakuru y'ingenzi cyangwa se mu buryo bw'incamake mbone kugaruka kuri General Kayumba Nyamwasa n'itangazo ry'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Iran yarasiye ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli hafi ya Iraq. Iran yarasiye ubwato bubiri butwara ibikomoka kuri peteroli mu mazi agenzurwa n'igihugu cya Iraq, ndetse igaragaza ko ibiciro bya peteroli bizakomeza gutumbagira mu rwego rwo gusuzuma Donald Trump wavuze ko amaze gutsinda intambara ibihugu byose bimaze iminsi bihanganyemo. Iran yagaragaje ko ibitero ikomeje kandi kugaba mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bw'isi bizatuma kandi ibiciro byiyongera ku buryo akagunguru kamwe k'ibikomoka kuri peteroli kazagera kuri 200, nukuva amadolari 200 kavuye ku madolari 120. Hashize ibyumweru bibiri Amerika na Israel bigabye ibitero muri Iran kuva iyo ntambara yatangira, kandi imaze kugwamo abarenga ibihumbi 200, ndetse yatumye ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byiyongera cyane kuva mu myaka yo mu 1970. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF rigaragaza ko abana barenga 1,100 bamaze gupfa cyangwa se gukomerekera muri intambara iri hagati ya Amerika na Israel na Iran. Ubwo Trump yari muri leta ya Kentucky ku itariki ya 11 Werurwe 2026 yavuze ko Amerika imaze gutsinda intambara bahanganyemo na Iran, ndetse ko bitazabatwara imyaka iri munsi y'ibiri batarabisoza byose. Ati ntabwo rero dushaka kuva muri intambara hakiri kare, kubera ko tugomba kubanza kurangiza akazi hakiri kare. Kuwa 2 Werurwe 2026 nibwo umutwe w'ingabo za Iran uzwi nka Islamic Revolutionary Guards Corps watangaje ko utazemerera ibikomoka kuri peteroli byo mu burasirazuba bwo hagati gukomeza kugenda mu gihe bakiri mu ntambara na Amerika na Israel. Ku itariki ya 2 kandi Werurwe nibwo uyu mutwe w'ingabo zidasanzwe watangaje ko yafunze ubunigo bwa Hormuz, ndetse ko izarasa bikomeye cyane ku bwato bwose buzagerageza kuhaca. Ubunigo bwa Hormuz ni inzira ifunganye y'amazi iri hagati ya Iran, Oman na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Inyuramo ibicuruzwa biva mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bijya mu bice by'isi binyuze mu mazi. By'umwihariko hanyuzwa ibikomoka kuri peteroli bigera kuri 20% by'ibikomoka kuri peteroli bicuruzwa ku isi hose muri rusange. Hanyuma kandi mu yandi makuru nk'uko nari mbabwiye, ambasaderi wa Amerika muri Afurika y'Epfo yahamagajwe kubera imbwirwaruhame yavuze inenga ubutegetsi. Na ambasaderi mushya wa Amerika muri Afurika y'Epfo yitwa Leo Brent Bozell wa gatatu yahamagajwe nyuma y'imbwirwaruhame inenga icyemezo cy'urukiko cyemeza ko indirimbo yakoreshejwe mu kurwanya apartheid nta kibazo iteje. Leo Brent Bozell amaze ukwezi atangiye inshingano yavuze ko atemeranya n'icyemezo cy'urukiko ku ndirimbo yitwa Kill the Ball. Bamwe bemeza ko ishishikariza abantu imvugo z'urwango, mu gihe kandi urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga ruherutse kwemeza ko nta kibazo iteye. Ku itariki ya 10 Werurwe ubwo Bozell yari mu nama ku bukungu yabereye muri Hermanus, yavuze ko atitaye ku byo urukiko rwa Afurika y'Epfo rwatangaje, ahubwo bigaragaza ko umwanzuro rwafashe ugaragaza kutareba kure kw'inzego z'ubutabera. BBC yanditse ko leta yamagariye abantu kwigaragambya bamagana amagambo ya Bozell, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika y'Epfo. Gusa ngo uyu mudiplomate yatanze ibisobanuro ku itariki ya 10 Werurwe 2026, ndetse umwe mu bakozi ba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko yagaragaje ukwicuza gukomeye mu bantu wa Amerika na Afurika y'Epfo watangiye kuzamo ibibazo nyuma y'uko Donald Trump agiye ku butegetsi muri 2025
Trump ashinja Afurika y'Epfo kwica abazungu b'abahinzi no kubambura ubutaka bwabo ku gahato, naho iki gihugu rero kikabihakana. Ibibazo hagati y'impande zombi byatumye kandi Amerika ititabira inama ya G20 yabaye mu mpera za 2025, ndetse Trump avuga ko atazatumira Afurika y'Epfo mu nama nk'iyo iteganyijwe muri uyu mwaka wa 2026. Mbere yuko tujya ku makuru yacu y'ingenzi muri rusange, reka mbanze mbabwire ko Navuri Dahita abana abepiskopi bo mu Rwanda n'u Burundi ku ifungwa ry'imipaka. Abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda n'u Burundi bizeye ko amaherezo imipaka y'ibihugu byombi imaze imyaka 2 ifunzwe izafungurwa, abaturage bakongera kandi kugenderana kandi bagahirana nk'uko byahoze. Kuva tariki ya 9 kugeza tariki ya 11 Werurwe 2026 Kigali habera inama rero y'ihuriro ry'abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda n'u Burundi iribana n'ubufatanye no gukemura ibibazo by'abaturage by'umwihariko abakristo. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Musenyeri Joachim Ntahondereye uyobora diocese ya Muyinga akaba na perezida w'inama y'Episkopi Gatolika mu Burundi yasabye abakristo mu bihugu byombi kwizera ko ibyatumye imipaka ifungwa bizashira, bongere kandi bagenderane nka mbere. Yagize ati ubutumwa duha abakristo mu bihugu by'u Rwanda n'u Burundi muri iki gihe imipaka y'ibihugu byombi ifunze ni ukubabwira ko batagomba kandi gucika intege, kuko nta mvura igwa ngo ntiyite nk'uko babivuga, imvura yose irahita. Ibyatumye imipaka ifungwa nabyo kandi bizashira, abantu bongere bagenderane bafatanye nk'uko bari basanzwe kandi babigenza. Musenyeri Ntahondereye yashishikarije kandi bafite ubushobozi ko bakomeza gukoresha inzira y'ikirere kuko iyo ifunguye kugira ngo basangire ibitekerezo byubaka imishinga yo kwiteza imbere ndetse no gushimangira amahoro hagati y'u Rwanda no mu Burundi. Arkiyepiskopi wa Kigali akaba na perezida w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda Antoine Cardinal Kambanda yagaragaje ko bagenzi babo bo mu Burundi bageze i Kigali bakoresheje indege. Ibyo bikaba kandi ikimenyetso cy'uko abo mu bihugu byombi badashobora kandi gutandukana. Cardinal Kambanda agize ati ni ubuhamya bukomeye bw'uko tugomba kandi gufatanya tugashaka igisubizo, tukabikora turi abantu bumvikana kuko dufite inyungu yo kubana neza kurusha kubana nabi. Leta y'u Burundi yafunze imipaka muri Mutarama 2024 isobanura ko yabikoze kubera impamvu y'umutekano, nubwo ingendo zo mu kirere zihuza ibihugu byombi zikomeje kandi ubuhahirane n'imigenderanire hagati y'abaturage babyo byarahungabanye bikomeye cyane ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko kandi ibi ngibi bifite imizi muri 2015 ubwo habaga imyigaragambyo ndetse yari igamije no gukura ubutegetsi bwa Perezida Petro Nkurunziza nyakwigendera. Ni coup d'etat yaje gupfuba yari yobowe n'uwitwa General Major Godfrey Niyombare, n'ubu akaba rero u Burundi busaba ko yakoherezwa n'igihugu cy'u Rwanda, ariko igihugu cy'u Rwanda kivuga ko uyu mugabo kitamucumbikiye. Ikaze muri amakuru, reka tujye ku itangazo ryasohowe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Mbabwire ko RIB yaburiye abasesenguzi b'imanza ku mbuga nkoranyambaga. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Bureau, rwaburiye abakoresha imbuga nkoranyambaga biharaje ibyo gusesengura imanza, basabwa kwigira ku bagiye rero babyishoramo bikarangira bitabaguye neza. Ibyagarutsweho n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri ubwo yaganiraga n'abanyamakuru ku itariki ya 10/26. Dr Murangira Bitieri yagize ati biratangaje kubona umuntu yita umusesenguzi w'imanza aho kuzisesengura ugasanga ahubwo arasesengura umuntu. Ubwo bushobozi ati mwabukuye hehe? Mureke gusesengura abantu, musesengura imanza aho gusesengura abantu, kuko ati biraciriritse. Dr Murangira Bitieri yagaragaje ko abishora muri ubusesenguzi bafite ingero zabo bakabaye kandi bigiraho, bityo bigatuma batishora mu byaha. Yifashishije urugero agaragaza ko hari abashobora kandi kuba barabihaniwe ariko banze kuva ku izima. Rubanda ntirwiga, nta nubwo kandi rwigira ku mateka. Ubu ntabo tuzi ibyo bakoze uko byagenze, ubu nta somo tuba tubikuramo. Dr Murangira Bitieri yavuze ko nubwo leta y'u Rwanda kandi yatanze ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ariko abakora umwuga wo gutangaza amakuru n'abasesenguzi bakwiye guhugurana, cyane ko bose batanganya ubumenyi nk'uko Dr Murangira Bitieri yakomeje kugenda abigarukaho. Hanyuma tujye kuri Bwana Kayumba Nyamwasa rero. Bwana Kayumba Nyamwasa ari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru cya Akadomo.com ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2025. Baye umutwe ugira uti twirwaneho irashinja Kayumba Nyamwasa umugambi wo gutsemba abanyamurenge. Umutwe wa MRDP twirwaneho gukora mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinja ihoro rya P5 rya Faustin Kayumba Nyamwasa leta y'u Burundi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kugira umugambi wo gutsemba abanyamurenge. Umwe mu ofisi bakuru batwirwaneho Colonel Fidel Lugabo yatangaje ko afite amakuru yizewe agaragaza ko nyuma y'aho P5 yaregabweho ibitero
bikomeye cyane mu myaka yashize ishaka gusubira mu mujyi muri Kivu y'Amajyepfo kandi ko ishyigikiwe na leta y'u Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yagize ati Bwana Kayumba Nyamwasa yaraje ariko nawe ntabwo yizanye kuko inyuma ya Kayumba harimo abandi bantu bamushyigikiye. Irya P5 ya mbere yabaye muri iriya myaka ishize ati barahangaha na bakaremera ati icyo gihe kandi haje abasirikare bagera hafi kuri batayo aribo ngo bari bashyize ibirindiro ngo byo gutera u Rwanda. Icyo gihe bararashwe abandi barafatwa hamwe bajyanwa muri gereza ati mwarababonye ati ku mateleviziyo bamwe bacibwa imanza ati mu Rwanda. Colonel Rugabo Fidel yakomeje agira ati none uno munsi kandi barashaka kuzamura izindi ngabo. Uwo muntu wabo ubaha urubuga ngo n'uwitwa Tawimbi ni uwo ni Masunzu Muniganama ndetse na Nyamusaraba n'abandi. Kayumba Nyamwasa yaraje ava Afurika y'Epfo ajya Bujumbura akorana inama n'abo bantu bose ati n'amakuru dufite afite amasoko yizewe. Uyu murwanyi yasobanuye ko Kayumba Nyamwasa yabonanye n'ubuyobozi bw'u Burundi n'abayobozi bakuru b'umutwe w'iterabwoba FDLR. Wa mutwe navuze ko urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda wavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo wambaye impuzankano y'ingabo z'u Burundi bakorana inama itegura uburyo P5 kandi izakorera muri Kivu y'Amajyepfo. Colonel Rugabo yatangaje ko hari amakuru avuga ko hari abarwanyi ba P5 bagera kuri 50 bashobora kandi kuba baramaze kugera mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo hashingiye ku myanzuro yafatiwe mu nama yabereye i Bujumbura. Ati Nyamwasa yabonanye n'ubuyobozi bw'u Burundi yabonanye kandi n'abandi bakuru b'interahamwe ati bavuye ino muri Kongo barambuka bashorewe na leta y'u Burundi ati bambikwa impuzankano y'u Burundi n'abasirikare b'abarundi bakambuka bakagera kandi mu Burundi ati niyo bakoreye inama ati barangije rero kuzuza gahunda bavuze ko bagomba rero kuzamura ingabo ahubwo bikekwa ko ingabo hafi 50 zishobora kuba zaramaze kandi kuzamuka imisozi. Colonel Rugabo Fidel yemeza ko Kayumba we atigeze ajya muri Kivu y'Amajyepfo ahubwo ko yafashe indege imujyana i Kinshasa kuganira n'abayobozi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'ibiganiro asubira muri Afurika y'Epfo. Atariko Kayumba Nyamwasa ubwe ntiyigeze yambuka yafashe indege agiye Kinshasa ati kubonana n'ubuyobozi bwa Kinshasa mbere yuko asubira muri Afurika y'Epfo. P5 ntayihuriye na MRDP twirwaneho ahubwo n'abanzi bacu ati batumazeho ati nibo rero bafatanyije na FDLR nibo kandi bafatanyije n'umuntu wese uri kutwica. Colonel Rugabo Fidel yatangaje ko niba P5 kandi ishaka kugaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo MRDP twirwaneho yiteguye kandi guhanga nayo nk'undi mwanzi wese nk'uko uyu mugabo yakomeje kugenda bivuga. Hanyuma indi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru cya Kadomo.com hari ku itariki ya 3 ukwezi kwa 9 2019 ati niba ari umuntu wa mbere w'umuhemu ni Bwana Kayumba Nyamwasa ni General Kabarebe. Icyo gihe akaba yari umujyanama mukuru wa Perezida wa Repubulika mu bya gisirikare icyo gihe by'umutekano. Yavuze ko Kayumba Nyamwasa ari umuhemu ukomeye ashingiye ku byiza byose yagiriwe n'u Rwanda ariko agahinduka agashinga umutwe ugamije kurungabanyiriza umutekano. Yabivuze icyo gihe ari kuwa mbere mu kiganiro yahangira gutabara zisaga 1000 zo mu turere twa Rubavu na Musanze zakoraniye muri Nyabihu. Retired Colonel Martin Nzitonda yavuze ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yahungiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo agaruka mu gihugu mu mwaka w'1997 waje kurwana intambara y'abacengezi bibumbiye mu mutwe wa Alliés Armée de Libération du Rwanda. Muri na gatanu Colonel Nzitonda kandi afatanyije na General Musare bashinga Road Runana atahuka muri 10. Yakomeje agira ati afande rero ndagira ngo mbabaze ikibazo ku mitwe irwanya u Rwanda iri hanze. Umutwe nshaka kugira ngo nibandeho ni umutwe wa RNC Rwanda National Congress uyobowe na Bwana Kayumba Nyamwasa. Afande ati nko mu kwezi kwa 5 cyangwa se kwa 6 ku mbaga nkoranyambaga hasakaye amakuru avuga ko uwo mutwe wagejeje ingabo zawo muri Kivu y'Amajyepfo ariko uwo mutwe waje kwakirwa nabi kuko wararashwe atabenshi barapfa. Hakaba kandi harimo n'abandi bafashwe barimo uwari uyoboye izo ngabo witwa Habibu Mudatiro. Ubwo rero nkaba nagira ngo mbabaze niba koko uwo mutwe twafata ko warimbutse cyangwa se niba nawo twakomeza kandi kuwushyira mu mitwe irwanya u Rwanda tugomba kurwanya twivuye inyuma. General Kabarebe yavuze ko mbere yuko agera kuri RNC ashaka kubanza kuvuga kuri Kayumba Nyamwasa wiyoboye. Yagize ati niba ari umuntu w'umuhemu ubaho ati watangaho urugero nk'umuhemu ati rw'ubuhemu ati ni Kayumba Nyamwasa ati kubera ko Kayumba Nyamwasa icyo yabaye ati cyo mu ngabo za RPA ati yarakigizwe ntabwo yakigize ati nta n'igitangaza yakoze mu ngabo za RPA ati nko ku rugamba ati rwo kubora igihugu cyacu yavuga na kimwe ati nakoze aka kantu aha naha ati ku buryo n'agahemberwa ati nta na kimwe afite yavuga ati ahubwo yagiriwe neza igihe cyose. Hari ukuntu umuntu agira amahirwe ati mu bihe bitandukanye bitewe n'ibihe uko biteye atakagira amahirwe akagendera ku bandi akagirwa icyo ari cyo
ariko ati iyo ari umunyabwenge buke, iyo ari umuhemu, ati mu buzima bwe iyo nta burere agira, ati iyo ari umunyamusozi, ati ibyo byose abipfusha ubusa. Kayumba ni umuhemu. General Kabarebe yatangiriye ku gihe Kayumba yinjiraga mu gisirikare cya Uganda kikiri inyeshyamba mwaka w'1985, avuga ko ari we wamujyanye kuko bigaga muri kaminuza imwe. Kabarebe ngo yabanje kandi mu gisirikare aragenda akora imyitozo, ariko baza kumuha ubutumwa butuma asubira muri Kampala ahura na Kayumba. Icyo gihe ngo wari ugeze kure ashaka ibyangombwa ngo ajye gukorera muri Afurika y'Epfo. Kabarebe ati abonye ko twagiye mu ishyamba tukagaruka, ati ndacikanwe, ati burya ibi bintu ejo ati byazavamo ikintu, ansaba kumutwara. Kayumba ati ndamutwara kugeza ati mu ishyamba. Bamaze kubohora Uganda, Kayumba wari umusirikare muto private ariko yarize kaminuza, ngo yagereye abasirikare bakuru bamugira umunyamabanga administrator mu ntara. Abonye udufaranga agura amapeti, ni ukuvuga ngo aba sous-lieutenant. Kabarebe ati abandi twagiye rero kuri za kadete turahenya, ati turapfa, ati umwaka n'igice, ati dutitiriza, ati kuri kadete, ati baducucuma, ati batumereye nabi kugira ngo rero uzabone ka sous-lieutenant, ariko we aca ibusamo, ati kuko yari afite udufaranga agura agapeti, arangije yari afite kandi udufaranga agura akamodoka vuba cyane. Icyo gihe ngo yaragendaga akagura insyo akazicuruza, aza kandi kugeza ubwo rero ashaka umugore. Hanyuma rero ngo icyo gihe ngo ashakisha uko yabona umusirikare mukuru wazavuga ijambo mu bukwe. Paul Kagame aza rero kubimwemerera. Kabarebe ati ubundi umuntu nk'uwo nguwo ati wagwaye icyo cyubahiro nawe iyo neza urayimwitura, ariko Kayumba n'umuhemu. Ati ubwo urugamba ati rwo kubohora igihugu rwari rutangiye, Kayumba ngo ntabwo yari mu basirikare bakoze ibitangaza ku rugamba kuko nta musirikare n'umwe wamubonye ku rugamba, ariko ngo ibyo abantu bavuga ni uko yabaga awugiye mu kwiba inka atakazigurisha mu gihugu cya Uganda nk'uko yagiye abivuga. Ubwo Kagame rero yageraga ku rugamba avuye mu masomo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo yasanze ibintu bimeze nabi, abantu bayobora urugamba ntabo. Mu gukora impinduka mu miterere y'urugamba, Kayumba yagizwe umukuru w'iperereza. General Kabarebe ati icyo ngicyo gusa ubwacyo kuba ari we nyakubahwa yahisemo akamugira umukuru w'iperereza muri RPA, nabyo ati ubwabyo yakabimushimiye, afite ubuhemu butangaje. Ubusanzwe ngo umukuru w'iperereza aba afite umwihariko kuko mu gihe abandi barwanaga we yabaga akurikiranira hafi aho, ku buryo rero nta kintu gipfa kumushyira mu mazi abira nk'abandi basirikare bari ku rugamba. Ibyo rero ngo byatumye agumana n'abandi, ku buryo Kabarebe asanga nk'iyo bamuha kujya ahantu arwana, Kayumba yashoboraga rero gutoroka urugamba akagenda. Kabarebe yibuka ko umunsi umwe urugamba rwari rwarahinanye, ingabo za RPA zisumbirijwe, ubwo yari kumwe na Charles Kayonga. Kayumba yabasanze yahiye ubwoba, akababwira ngo basubire muri Uganda bahunge, gusa yari ataratangira kuyobora iperereza. Ati turamubwira tuti iyi ntambara izarwanwa, tuzayirwana kandi tuzatsinda, ni nk'ikibazo bisanzwe, ati ni nk'ibibazo bisanzwe by'intambara, ntabwo twebwe dushobora kandi gutekereza guhunga. Ati bari barataramuha umwanya wo kuba umukuru w'iperereza, bamaze kumuha arashikama abigitangaza, ati noneho kandi agira gukunda igihugu kuruta uko abandi, kandi ubwo yari mu nzira zo guhunga zo gutoroka. Kayumba kandi ngo ari mu basirikare mu gihe cy'urugamba babwiye Perezida Paul Kagame wari uyoboye ko basaba Uganda kubatiza ahantu hafi y'umupaka wa Sudani y'Epfo bagahungirayo urugamba bakaba baruretse. Kabarebe ati nubwo bumvaga batsinzwe yari amayeri yo guhunga urugamba. Kayumba yari mu ba mbere kandi basabye nyakubahwa ko Uganda yasabwa kudutiza aho hantu. Aho niho nyakubahwa Perezida wa Repubulika yafatiye icyemezo cyo kudukura aho ngaho atujyana mu birunga. Ni nabwo rero ku itariki 23 Mutarama yagabye igitero mu Ruhengeri. Amasezerano ya Arusha amaze gusinywa byavugaga ko tugomba kandi kuvanwa na FAR na RPA igafata 40%. Icyo gihe ngo nibwo amapeti y'inyeshyamba yese rero ahindurwa agirwa aya leta, ariko ngo hakimara kandi kwemezwa kuvanga ingabo, harabavugaga ko bidashoboka ko kuko bumvaga ingabo za leta zizabicira mu bigo byabo barimo na Kayumba. General Kabarebe ati Kayumba yari mu bantu wabonaga bavuga ko batashaka kuvangwa, ko ahubwo bareba abantu bamwe bakishyiriraho abafite icyo bazakora bari mu gisirikare. Nyuma rero biza kugaragaza ko hari imyanya izatangwa
ko RPA izafata umwanya wa gendarmerie n'umugaba w'ingabo wungirije, igafata kandi n'umwanya w'umuyobozi w'abarinda abayobozi bakuru, igafata n'ibindi bigo. Noneho rero muri icyo gihe kandi ubwo nyakubahwa yazamuraga abasirikare mu ntera, Kayumba abakoroneri kandi ariwe uzi amategeko, noneho aza kumenya ko RPA ariyo izatanga umuyobozi wa gendarmerie. Cya gitekerezo cyo kuvuga ngo ntazaza mu gisirikare arongera kivaho, kuko yari azi ko agiye kuba umuyobozi wa gendarmerie. Ibi byose rero ngo yagiye rero abihabwa atari uko arusha abandi, ati ni neza yagirirwaga. Hejuru y'ayo makosa yose ngo kuba yarahabwaga icyizere agakomeza kandi kuyobora, ni uko hari amakosa aba ashobora kandi kwihanganirwa nubwo hari umurongo ntarengwa. General Kabarebe bati inenge mu miyoborere hari igihe ushobora kandi kuzemera kugira ngo bigufashe ati gukemura ibindi bibazo nta kamara, ati wari uhari muri RPA. Kayumba ngo nindashima n'umuhemu ku buryo n'igihe mwaka w'1994 imirambo ikiri mu mujyi ngo yabohoje ibintu, akubaka inzu, akagura n'inzuri muri Nyagatare. General Kabarebe akomeje agira ati perezida icyo wapfa nawe ni ugukora amanyanga, nta kindi. Ni amanyanga, hari ayo yakwemera igihe gitoya akakurwaza, ariko hari urwego ugeraho atakwemerera. Ati nako byagenze kuri Kayumba. Ati mu gihe cy'intambara y'abacengezi ngo Kayumba afatanyije n'umugore wari ushinzwe ububanyi n'amahanga mu Bwongereza bateguye amasomo. Icyo gihe ngo Kayumba kandi yakundaga kuvugana cyane n'ubuyobozi bw'igihugu cy'abaturanyi. Muri 2001 Kayumba ngo yagiye kandi kujya kuri ayo masomo, ahamagara Kabarebe wari umwungirije ngo ajye gusigarana ubuyobozi bw'ingabo, kandi we yarahanganye n'abacengezi muri Ruhengeri. Kabarebe ati ariko se Kayu, ati koko usize igihugu cyatewe ngo ugiye kwiga, ibyo ujya kwiga ni biki? Kayumba ati uribaza ko intambara zo mu Rwanda zizarangira? Ambwira gutyo, ati ivyo aribyo byose nge ntabwo ndi buze, ati ushake uwo ubisigira, ndaguma hano ndarwana n'abacengezi. Ngo Kayumba rero yafashe inzira ajya kwiga mu Bwongereza. Agarutse mu gihugu rero yahise agirwa umukuru w'iperereza mu buryo bwo kumurwaza, nyuma agirwa ambasaderi mu Buhinde. Kabarebe ati ubwo kuba ambasaderi mu Buhinde yarageze ahangaha akajya kuba ambasaderi we ni nkaho rero yarakajwe yivumbuye. Ati ibintu byacitse yasuzuguritse se icyo yagezeho abandi batakoze niki? General Kayumba yashimye Inkeragutabara ku musanzu General Kabarebe zitanga mu bikorwa binyuranye mu gihugu. Avuga ko RDF ifite imbaraga zihagije kandi zirushaho kuba nyinshi iyo n'inkeragutabara zikomeye. Kuko rero General James Kabarebe akaba ari umujyanama mukuru muri Perezidansi ya Repubulika icyo gihe yakomeje kugenda abigarukaho muri